ole kan som na te min ngai poi mo saka kan press conference mi kan press meet te min ngai poi mo saka mi hei zung min local hi kan lom hle ni ti kha kan sei masadua hi tun thil hi max 2.0 kan ti la hian engemo isu te nom de don a hriat ani wang hianin press conference kan ei tura ti khan ni kar masalam to khan ni a chief minister advisor UTBC ho khan nei tura ti kan ni a mai ro chu Aizawl Municipal Corporation in thang kha lom le ta sia election model code of conduct khan an huar ta sia chuan kanan thul ta voin nia keima hoin kanan ti don ania duang pon kan tikim chang to long ti chu kan lau le amai ro chu kan isu lian ber voin kanin ko chan ber hi chu max 2.0 a hian pensioner te din mun lo dang lam ta lai de wa hi ani awangin khalai kha an chu kan address thei tura kan ngai de le kha ti chuan ta so yang khan kan room te a thatok lo le mai ma ro chu min ngai poi mo saka in don kal kan lo me mani ti kan soi duwa hei tiam tu ma ngan soi kan duwa chu Mizoram Universal Healthcare Scheme kan ti hi ADB loan kan ti chho vela tang in tang khan ta apa ngai gut khachuan min pe hlei thei lo Universal Health Coverage nei turani ti ani UNDP Sustainable Development Goal Asiam Khan a target 3.8 ta Khan Universal Health Coverage nei turani ti Khan ta khata Khan by 2030 ti near 2032 ti ani le khami chang choi Khan kan nor chuak ve thei nei loan te po hi chu ti nei lo chuan central po khan phalwak lawani ke ma ni gran ang dewa kanin korpas fan le kan health scheme ti chang chu na tura loan min pek kha loan min ru sakhan an du wak lawani chu tiang chu ni lai chuan tin an ma ni kha chon ABPMJY alo to awang khan a ran pa khatiang an ti khan rem ti wak lo ama ro chu kanin nor na po hianin UNDP na Sustainable Development Goal asiam kan achieve na tur kong khat hi ni kan ti vet la ta chu sang ni som ni pathum khanin ke pokazukala Department of Economic Affairs in a meeting ko khan chu ta jon funding zong ra umin ti ve thawani hemi Universal Health Coverage ni te tur khan kan funding zon na ber pakadi min ti lotin sak ngai ni te po kan ti ve a chu tiang chuan ADB te poi lo la tin so khan ni ta tin enga tinge finance hi hemi chung chang ani in rol ve viau ti kha om thea khalai khan soi fia kan loka hi Mizoram Public Resource Management Program MPRMP kan ti kha tu main ADB loan manghen kal pui lo ni to chu healthcare Mizoram State Healthcare Scheme masalo in tan na po khan to ani chu finance department noi ti ani kha wang khan finance department hi alwin rol thu le to tin pakhat le chuan tu na kan healthcare scheme hi hetia reimbursement pa nga ani talowa hetia korpas fan ne apung investment pung atanga pek te tin a investment dan kal phung te a fund management kha apoi mota insurance ang de kan kal ta ka wang hian a investment management lama ka finance ko dan ya wangin finance kanin rol lo thei lewa sei ta ang chuan MPRMP project ka finance kal pui alo ni to boka tinat dot le chuan Mizoram sarkar huai medical reimbursement chung chang le medical treatment chung chang hrim hi financial engemaw chen local pui to lo thei lawa economy measures te ani awang te le hospitalization a thei lo tiang chi te chua thin te lo ni awang yan le ni renu sama principal secretary finance ani laya an committee na medical reimbursement improvement to ngai to lo din kha finance no ani awangin khang te wang khan sang ni som pakwa Mizoram sarkar no allocation business rules chuan medical reimbursement le medical treatment kai noi rules frame dan le kalpui dan to na chu finance ko ta alo da fel ve hrim to chu wa finance kan in rol thu lo thei lo wani ti kha kan soi ma sa dewa ti chuan
kan le khang deuh khanin max 1.0 kan an kalpui ta chuan pensioner te hi universal health coverage nei tu ne chuan an kong ka siam ve ngai ta ni an lu ve thei dan ka ruam han ve ngai ta ni chu ta chuanin central government healthcare scheme noya pensioner ten kalpui dan an deuh lek hian kalpui ve tumila ti khan ruam han na kan an siam chin chu ta chuan an ni in an kalpui dana hi chuanin fixed medical allowance sang khat am dong ta central government healthcare scheme noya sarkar na tokte sarkar na pension te khan chuan kha fixed medical allowance kha central government healthcare scheme noya pensioner tena benefit an sorve thena tur kha chuanin kha FMA kan ti kha an surrender angai ta an surrender vikta heti hem scheme an ochwa tir la yen ke po chief controller of accounts kan ni kan IS senior ten an surrender do to in ron sai zu ti chuan kongol sam takin kan surrender tira ti chuan CJCSC an zom thei ta lomani chu ta chuan an thola ya an level puite contribute ang kha thatin an contribute ang re ta kha an contribute ngai ta ama ero chu an ni chuan kum khata alam samin an pe ngai ta ni chu tiang chu central government healthcare scheme zone to the all India service officer tele central service officer tena amti dam zonia chu tiang deu le zon kalpui ve ni tai la hi pensioner singthum sangriat bolwel singthum sang thada sangriat bolwel kan oma kha tianga fixed medical chan surrender ve chuan cheng tam tak kha hemi healthcare fund han alu thei dom ti ngai dan kha kan nei ta ni chu tiang chuan kan an kalpui ta ama ero chu ke nia chuan scheme thar ten i awang ni pensioner te khan lau thona tam tak te pon nei te pon ni anga ti chuan fixed medical allowance te kan surrender duwa wan ti ta ni a chan chu heng te chu politics thil ani na chena om ve a sarkar na lo in thla kanga universal healthcare scheme an kalpui zui lo pe chuan fixed medical allowance kan right ani chi box si lo min pai ti le nang ti te kan lau ve ta chuan an surrender du lo wa surrender khan rem ti lo ta ni ama ero di surrender lo will subscribe ang te bon khal dan lo mani ti kha ruam man na siam ni sen ti ta chuan indor na kha an kal chu ta kan health minister pirin pui howin kan meeting a pensioner association de no kala ta chuan chung an du na FMA surrender an rem ti lo na te tin enge ni pensioner pakhat ai tam chung ko khata te kan lo oma athina pa jan pathum te pakan oman ti kha ho te tin an kan kal puyang ti te kha zona tam ta an ne ya chu tiang chuan ke kha pensioner te lo dor zui tur khan min ruat ta ati chuan kan in dor chho ta zela an du dana chuan pensioner hi fixed medical allowance kan surrender lo wanga ama ero chu a subscription fee kan pe ve tunga subscription fee ero chu category 2 amin then ula asan chu thingtang ra thei tak tak te kan zinga den om ve a basic pension niam tak tak te chu wang chuan subscription fee jani palmon zanga palmon sang khat angin min siam ro anan tia ta chuan ma se kanan ngai towa kanan thira zatni khachu an niam lu lai deuh kan tia chu wang chan zanga le sang khat category in ele bia kan thenta sang khat subscribe te khang kum khata alom nan pe ngai chuang longa an pension atangin sang khat kha an subscription fee an pe ve mayanga ama ro chu an lau thonang kha thin lomna turin fixed medical allowance kha chu lalak ti reng khan ni ta ni chu tiang chuan kan kalpui ta sang khat chi ho ka chuan sing khat noi khat sing ni thleng ceiling an nei anga chuan category B khata zanga subscription fee pe ho ero kha chuan 5 lakh theng kha anin kola se so tum sak them dianga sang khat chi ho ka chu private wa anin tai chi langa zanga chi kha chu semi private wa anin tai chi lang ti kha ani ta ni chu tiang chuan kanan kalpui ta a mai ro chu khat yang screen tha po kha khat yang nan ti khat ngai tu na han siang la sa re kan pensioner te hian mun dang danga te Mizoram sarkar na thok pensioner te pon oma vairama te indian keralian te po Mizoram sarkar mai thok ten lom ta ni an tan max ron subscribe ve kha om ziom lo
chu wangin optional ni ro sen tile ta ni ti chuan adu ina subscribe pa du lo ina subscribe lo thei tur khan kanan tile ta tin heti hun laian anol pui anga unsubscribe contributory beneficiary kan ti mai tu na general category kan dit ta ang hian phal sak thon ni ta ni chu wang khala ma khan kal ta deu duak ni khan kanan ria chu wang chuan point rian na kanan sayang khan rin ai ta khan enrollment kha claim ta ni chadeu anga kan we khan pe chung khan chu ta chu an family an ration card a chuang to phut kha chu an kan phal sak box sia chu tiang chu kan ti lai khan rin ai ta khan enrollment kha claim ta ama ero chu an expenditure kha chu asang viau thawani kha khan akina statement pakhat zo khan kan la en nga ti chuan kumalo ve chodon ta chuanin State Healthcare Society Governing Body kan an thukhom ta Chief Minister Chairman ani anin noi khan kan expenditure te kan review chota ta chuanin category rang kan review wa ti danglam ngai omem alangai lo devem ti te kanan ya khanin pensioner category kha en alo taria wa chan chu enrollment kha basic an phak lo wa tu line an sen so kha asang fu me boxi chu achan ne kan khia ta chuan contributory beneficiary kan ti ta general contributory beneficiary kan ti ta ang subscription an kan lo phal sak thin le optional kan lo ti tam lu tuk lai kha pakhat ne in kan theta chu wang chuan CM Khowa Governing Societies Governing Council meeting khanin general contributory atang khan lak sang hlok arem ti adu ta ni chu tiang chuan finance card khami minute base khan OM kanan chu ata ama ero chu ma kan rel bok to le an lau thon na ero kha chu la vong zuin fixed medical allowance ero chu an surrender khera ngai lo wa an fixed medical allowance ang equivalent ero kha chuan an subscribe anga yang ti khan kan ti ta ti chuan ration card ta an min chuang rong zok an phal sak thina kha ti top ni ve box se nupui an ma ni alo in khat ve liu thin ema pasal ma ni nupui te in khamalo in khat ve liu thin te ro kha chu tel to lo ni se a chok khat ni se kan ta fa te ro kha chu pension ra chu kum som ru gan lo ni to fa te popui ling khadan lo ni to tel kharem chang lo kan ti din khami kan tel kha chun general contributory beneficiary enrollment ka tlang yam ve zel thung ta ni chu wang jo sarkar khan enrollment pun theina tu te sum le pa ya alo lu ve nim theina tu te khan ngai to ngamangem tu nang khan arang ti ta khan ni tin max 1.0 khanin pensioner tena family member so ration card anga anan til lai kha sarkar to khan thik e mai ni ti chon federation lampang khanin Federation of Mizoram Government Employees and Workers khanin na representation siam ta chuan kan home minister puke sap dong ho te pon kan tru khoma review committee kan ngai to ta le chuan kan family ration card angin min ti sak ve ro ke ni kan contribution atam zo ka in contribute mi alo ma ila ke ni pay chu medical attendance rules sanga medical reimbursement unlimited phal sak sa kan ni dan chuan an ti a om em ve tho ta ni ama ero MA rules sa khan independent family chau kha huam thei wang khan kan ngai tua sarkar tak chu mak sa pon ita se unlimited ceiling an ne ya chu wang chuan mi dang han ti rem lo ve kan ti chu di chuan an ron no le na chuan family ration card langa min phal sak lo ani po in kan fa pa te kum som ni panga tling to adanga chon fa pa kum som ni panga tling to ka phal lo ania na an thok dem employment an nei mo nu pui pasal an nei mo ngai to lan kum som ni panga an nei kha chuan te disable an ningot ani lo chuan a phal sak lo ta ni chu min phal sak ro nu pui an nei pa emo na an thong ba emo chun ti ta ma se khan MA rule sa su khoi deu to wang independent chung cha kan ti danglam talwa chu chung chuan sarkar to ta chuan pa ngai takin an pom thiama hei alo om ko mele lama jong sarkar to te hi an soilan kan du chu nikum mar thla a lo kat tur order khanan chu aru mai khan khoya moi chon soi hi na sakhop maya a mai ro chu Federation Council meeting a kan an ngai to
an chairman po khanin lo kat chung cha hian soi du nei no mem ati po khanin rem ti lo lam lo ni chu lo bam ka ti khop mai sarkar dok ten sarkara contribution nei ve a atama mo tlema mo an lo contribution kan rem ti lo ti na ril ru pu lo wa khatianga ngai to nan lo mang kha lo am khatia an chunga po long thu ka soya hei thapatin an ni point khatianga an rot na te kan ti pui tling thap lo chung po khan har san na nei lawen tun tlen hian kan la kal pui na chu tiang chuan pension nak te khan thik ve bok ani sarkar nak te khan chu tiang te ni lai chuan chief minister wa meeting khan a pension te la sangila an ni a chuan nu pui pasal hi atok wia ve ti kha ni ta tin nu pui pasal pahni a sarkar na tok pension an lo ni pe chuan ani enroll ve anga an ceiling point noi som ni palia ni pakara noi som pani kha pani belcom an noi som ni pali a chowang ti khan kan reu ta en tinan pani ani kha chuanin ni pakat kan noi som pani pakat dang noi som pani ni lo khan a total kha an pui jok khadam lo serious de ulek lo ni ta se noi som patum som pali po kha som ni pali thing han mang thei dong ti na ni ta ni pakat ban tu ra juk bithia lo khan a total khan mang thei dong ti na khan ta ni chu tiang chuan ro man na kan siam ta ke ni lam ngai to na chuan a thaviau thok ta lo male an medical allowance an surrender don chuang lo khamiza kan subscribe don ani maya tin an chung te kha sang ni zanga chi in an chung te kha an la enroll thei thowa chu tin ni chuan tan po har sal wanga dik takin pensioner te chu re thei de lek pom mai la voi khat pe ka sang ni zanga pe te chu income regular nei an ni ve thowa har sal tu la wanga ti ngai to na kha kan ne chu wang chuan thil thave thowa kan ngai ni chu ke ni ngai to na chuan ni a sarkar lam thlir na le finance lam thlir na heng maksa te yan sarkar in pek ni na sa pem bok ma sela ka sayang kan investment chung chang te a sustainability chung chang te kan ngai to yan a thon lo thiang bera income ha lu thiang bera kan ti ve hi chong ai ni chu mi yang chuan ro man na kan siam amero chu pension lam khan le min ngai dan an lo nei dewa pakata chuan max uan han kan lo ti thalu tuka tam tu ra kan be se wang khan en tinan sayang chuan mi singthum sang sari velina sang khat thlatin enrollment angan non lo kha chuan income thatu ra kan ngai kha ni ha ma se ni tak si lawa chuan tian ro man kan an siam ta ni a wen ni hian kan soi du chu kan duang thap hian kan tan scheme hi an thai lo chu ka sayang zo sarkar na tok te pon kan family ration card angin min ti ve ro an ti ya kan thei lo ani la pon kan fa pa kum som ni panga tling total hi nu pui pasal nei ma le na tho ma kan ke ma ni dependent an la ni chung tal ni chon min ti ro an ti kan thei lo ani chu wa chuan dima lang zong chu kan ti vek thei lo wa tin khat yang an thing na category ta ring zel don ani chu ti yang ani awang chuan sarkar lam core committee lam ngai to na chuan in pensioner scheme siam khera ngai mon ni le ti ngai to nai om de olek ta ni eng po ni se tu na kan siam ju kan siam to thata kal bui gan tu ma chemical bui thei lo le chuan pensioner category siam lo mai ni se ti te to ngai to na om ta ni chu ta chuan chu tiang ani ero chuan in medical tu na chuan pension category kan ti chuan fixed medical allowance sakha surrender lo ma se khami equivalent khan an subscribe ta ni anne ta chuan surrender ani na chen khan ta ni chu tiang chu lo ni chu tiang ani chuan pension category anga ami kan zom do lo ni chuan pension category om lo sela mi puinol puyang in universal health coverage ni nang ni puinol puyang hian lut ve mai sela ti kha ngai to na om ta chu ti ani ero chuan in fixed medical allowance la boka max beneficiary ni boka kha dual benefit kha arem box si lawa khatiang ani chuan kai me fixed medical allowance la mai ro kha an sanam dar ngai to ra kan ngai thong ani chu kan din mun tu na kan soi thei chu ni ta chuan in kan statement pakhat kan en le tai la ta khan kha hei kan ama kan kalau soi lawa hei kabula thu hi additional secretary p Jennifer Rachel du oni ni hemi max lama hian finance lama chuan atul pui ani chuan dr nging lawa ani hi chief financial officer ni in healthcare society khwan
thua chuan doctor du saka boka healthcare society lama tangin healthcare society lama tangan figure nei kha han en ta ila ta khanin kan mu thea chu pensioner enrollment kha singka jani somthum par ani ta ni singthum sangriat vel pensioner an ta singka jani somthum par kha enrollment ang alo ni ta ti chuan an tuai khan an le taila I pek sum kan pek chua khan an enrollment pensioner enrollment kha 4% so eligibility count ani line pensioner khanin amount pek chua chon 17% like a pensioner kan same ta ni chu ta chuan a treatment zong chuan 8% treatment pek ani line pensioner and family ta na sum pek to 17% like khan ta ni so on total number of enrollment tanga chu pensioner te kha 77% like khan ani ta ni sarkar na thoppa ngai 35% chok ani like khan chu tiang chu kan ni chu wang chuan helai hian claima a sustainability te ngai to deu chuan pensioner te kan lo lak ran hian an chung ne khat an family ration card ta om te an mani nuai enroll thin te khan sang ni zanga inemo sanga inemo sing khat chi inemo enrollment lo ti veanga enrollment fund ka alo lo to enrollment pok alo pung set don ti na khani ta ni ti chuan a table moi ber khan in ta ula ta khanin pensioner te na an contribution tun February thlan contribution na kha 9 crore viable sekwa noi somthum patum singat sang sari chathum so ania to di lai chuan an mani ta na khan pek chwa kha noi somthi pasari le singthum sa cross viable somni pasari noi somthum panga le sangthum zaru somni pali atling thung ani khatiam ai to kan le apum pui thuwa ka soyang ni I category chabi tu om khai chuan enroll khai de se an mani kan la kran chuan an chung de enrollment ran kalanga ti te khatiam ai to na wang to ma ka chuan an mote an mak pa te bon sen chung khung ani kha chuan tel vek thea khatiam kha chu chabi na tu de wa ti lai kha ai to na kan ne wang ai ti ni an siam kan ni ti kha kan su du ti chuanin kan sen su du ne mo medical reimbursement Chung ring the so wall. hian a guiding principle hian ti na dependency criteria hi pui mo me ni scheme ang ani lo chuan mi pui no pui te chu ABPMJY te po alo oma kata ka chuanin dependency lam ni loin an ni chu mi van tlang noi lam ti te ang khatiang ang kha an ni ama ro chu a scheme ang thilakal to hi chuan a in nga na hi chu dependency criteria hi anita chu ta chuanin sarkar na tok ni china kan pui na so yang khan sarkar na tok serving kan ni lai po hian dependency criteria ka kan apply ve kani kan chung kwa khan kan fa te zong zong emo kan nu le pa te emo kan mo te kan mak pa te emo kan rin lu bi the reng reng lo kha dependency criteria le rules ina asoi chin chaw kha I kan dependent da hian kan rin lu ta ni chu wang chuanin khami tho principle kha pensioner scheme alo om ta ka chuan I han apply o ma kha kan sarkar I angil neya ti te ang 1.0 a khan ration card kan han ti up lai kha kha nin kemin kan pensioner ti hi alo ti pang chang manin o ti hi ngai to na chuan om thein ka sia tin khatiang an han enjoy khan sarkar na thok tan po khanin an thik om na la ya kha khati lai tak kha ani ta ke ni serving a te khan ti te ang dependency khanin min restrict la ya an ni a khan restriction om ni alawa khatia an kha thil akal mang kha alo fu lo ve de wa kha khan an ma ni a po pang chan na kha asiam pha de we mo ti kha ngai to na oma chu ti lai te a chu kan sei lang ve mai ni point khat kan belelo nga I central government healthcare scheme
zoom tu te Mizoram aponom teu ta ni abik takin kan retire all India service officer te central service officer te an zoom ta ni acha me mani an family te po until thei ta ni a chuan amma ju sen kan an surrender and contribution na kha cha thodang ta sela amma ero chu har satna lian puan ne ya i Mizoram a empanel na nom lawa central government health care scheme my hospital empanel hem chu wangin treatment an la thei lo ne Mizoram ma ya gawati ya ten la thei ta amar gawati treatment na to an jin na sen sa wa kha ape thei lo thung ta ne chu tiang chu ne ke ni han tilamak sa chuanin i pon lama kan refer te pon lam treatment no ma kha adam lo te big jin na sen sa wa phal ta ni khalai kha kan thak ve na riau khan ni ve ya tin den na tello atin den khaju sarkar na thoka chu khan ati theya atin den tello na sana kha pakhat oma unlimited kha anman re dai zai re kha kan du ve pakhat bu kan ni chu ne pakhat bu chuan tuna hian all India service te hian in Mizoram chunga tan tal hian in maximum zom tir ve antita ni contribution ngai ang chu kan pe mayang antita chu tiang chuan kan phal saka pu CM hawa kan meeting kan all India service ta telu turin kan in vena trang turin kan in buat saya chu tianga retire har san nan lo ne te chuan kan in encourage vena thin de kan in fuina thin de kha antan nge ni du sak lo dang emo har san nan an lo ne pokan ngai sak lo de chan dik nang ti in tuna hian khang ho big tan khan khang retire officer tan khan max 2.0 an zum ve thei dan kha siam ta ama ero chu central government health care scheme ka Mizoram pon an apply thei tho wangin Mizoram chung be ka kini chuan max sa empanel hospital public hospital zong an ni ba kha private engemaw zat khan ni ba wangin khang kha an ti ve thei to dona an lom khopan ni po hi kan thu le la khan lo khria then chuanin office memorandum kan chu ma de khan lo in enroll den tuma treasury khan ama ero chungoru treasury lam khan akal phung to don la ni lawa in la ti thei lawa te chu diang chon an ni chuan Mizoram retired officer ter entitled lang chia ka Mizoram chuan entitled ve chuan nu pui chau po ni se pachal chau po ni se kan an lom em thung ta ni ti kha kan soi ve ya du bukati khan engemo zo na te am chuan hei khami scheme ba ka health care scheme sim te khoi tu te no ma zo du te kan nei chuan zo na te po hong tai na tha so na kan nei chu mo hemi pension bi ta ya ta an ron ji lu ta an tam tu lo ti kha i se wa kan in an sum se so atam je to kha chuan man an ta tu na 2.0 wa an lam chan hi amara chu mi max 1.0 na kui do kan na dinge je chen ne in le ro mi la kha ro chen so na on ta tu na kum khat akal tro ka an thak dang lam ma chu ma chon pensioner chu mi za chun ongwa ron contribute ta se an chung ko ti za chun onga ti song ka i research ka sa lo mi sa lo wi han kal kui ko in be se ai sum se lam le si ti na ge di la kha ro chen so na a de wa chan chu kum khat em pon la kal pui lo wa thil rem nei ma hian sarkar mo ko khana mo kal phung mi na asiama azama ni jon i Trump ni mo policy ni amo te hian en sin phoda alo dik lo ni chan en non le ni ngai ta to na policy khata kal zo chawa i zir chen do lo khan lo kal pui pok nge chu ta chon pensioner association ten en khan in do na in de he ro ta ni tu na tu pui no kal pui do na hian in do na in nei nge nei em no pani lo ka potu chon on na ya engineer ya ti khan meeting an nei do na lung le lam pang te pe chon 1.0 wa hian min da lu le ro ti chu chwa lo om ta agal pung ai ti to khan in duang fel fai do ni lo ne adik theyanga kan research base ve dan berakha number of pensioner family pensioner zat khanitani kami ka kanan su ta chuan contribution zat tu rakha kan chu chuan ta ni kami contribution zat ang alo lu kha chuan engem mo chena sustainability siam ma jok tu kan ngai ni chu entinan crossum thum pani vel te lo lut to la be se deu khani tai rol victor kan be se ven chu ke ni po khan ve bokana amaro chu kanan ti khan du dan sang te khan nei ta category sang ti te
tin medical allowance sang fixed medical allowance sang ngau kalpui lo ti te tin kan family ti te khani ta sarkar khanin makchan kalpui dong han pakhata chuanin enrollment tam kha du ve de ul kha an lu thei phot chuan an lu du na ni phot chuan I to zelang tiang de kanin dor ta ni kanin dor na base khana kal ta chu ti han chuan kan ti ya engem mo chena chuan enrollment tal khalo sang sela chuan entinan 70% mo tal talo enroll ni ta ila chuan hello sang ve de woni pon ngai du na te po awam ve tu india chu ti lai chuan general contributory beneficiary an lu thaw wang khan khalam khan kal na satani mizowa chuan hemi kan kai to na hi ani deuh sim mo ti ngai to na kan nei kan soi ho na entina I sing khat sang ni an contribute lo ngai ta sing khat sang ni kha ril rungai to na hian mizo kan ngai to na dam lo tu ko in ta phal mang lo ania kha tiang lai khan sing khat sang ni subscription fee lo pe ai chuan sang ni zangai lo pe ila kan dam lo na ra na po min treat ve thei thawa tingai to na alien nin kan feta kan an soi ho na le ti na po yan pensional tam tak hin a phal sak kan ni thawa helama hin ka kal mai do ne tiang chi kha kan tam ta ni na nga khalai kha chu kan zum ngai to phak pia lam de le kan ya tun tumpi ka ai chuan 2.0 ai chan ma ni ne chuan in don na khan nei khan lo zo la pani che lo nei le khong ai pakhat na chuan Asian Development Bank nen khan in rem nei je to ta in pension ti khan na se cha a pakhat le a chuan khami he ta statement appoint ta lang tho chu pensioner te dam lo pakhat atan sen so sa ta ka exam ye chuan सरकार न तो kan ti le general te le na khai kin kha person ni a tam ki lai ka se de le ko mai ADB a hianin loan kan sign khanin loan ka janduan ni samdi khatama kan sign ta kha sei kan ta la nang kan hybrid mode in kan sign ta ni online in kan sign ta ni kha hard copy kha furnish sangaya hard copy kan juk thon tha a hard copy a khan an lo sign ve le ya chimi non thon chho le ta ni chu da chuanin kan kalpui mai thei to ra kan ngai lai khanin government advocate general ina angai dana kha an lo dil le ta chuan government advocate general kha ke ni a chuan helai a thut lo wangin kan assistant government advocate general kha angai dana kha mailin kan thon thla ta chuan a hard copy min on thon ro ti le a chu officer jin te kan in thona ti chuan karma sa tho tan khan a hard copy government advocate general assistant government advocate general opinion kha kan pe thla le chuan tu na hian chu ba thlen thui lu tu kan la nei lawa thlen teu do tur chu ni thor walin financial year ending hian min ti boya ba san thelo ni boka heta hianin kan la kal muang dewa a thleti tur ma sa chuanin disbursement link indicator anti pariat jiga khan achieve thei patni kan nei to ka independent verification agency kan ti khan an ti angai kha kan appoint to khami khan aron verifying a heta healthcare society nemo government in a claim ringo dai adikem an achieve chmt ka as verifying khami kha verification copy ne na thon chuan first installment ti mai la first disbursement kha kan dong thaya chu chuan khami pension a claim that ni pakhat dam lo ta ni sang ye sen so ti le general kan ti so ka na thok te ne ta engam te ni asan na bi lai person na kha thia thai kan ning lo khan oma kan statement patina te khan oma mo pensioner ai mal zo khani ka so ta ti mal pakhat ta sen so dam lo claim count ka sang sari sari samret panga om ta ni pensioner chuan claim size ha mi pakhati dam lo pakhatin a claim za chor wal ni ta ni chu ta chuan pensioner kan sang bera mi pakhat an dam lo zel khan singtum sang li zarak samret pasari seng am kan ni amar thei everation ya athina chuan anuai chinga thina chuan tling lo te po ma kha chuan pensioner te hian in khami fixed medical allowance contribution fee angin ante don ta
khá pensioner zong in an zong tu nghiên men tu vi anh tu in an zong lo thei duina zom lo thei ama ero chu an zom lo chuan max toya kan eng ang category ma in an enroll phal ni lo thunga beneficiary pa ngai angin mo an family ina an family member par kalau enroll ta se category tanga ka pensioner ka family member angin enroll thei lo ani le pensioner te hian in fixed medical allowance hi eta state ve lai hian in sang di song pare ta an vai hian sang khat theu ami an la sang khat trip uniform rate uniform anh điều lệ là cũng là hết personal các thành phố không thì anh chưa biết nào này thì anh nghe thì là số ta là anhดูได้นะเราขึ้นตัวนี้ ขึ้นลงตัวนั้นเจ้าอันมีติ้งอ่ะจุดมีส่วนขึ้นโดนนี่กระดิ่งอ่ะอันเล็กข้าให้เราเข้าชวน1.0วังเห็นมินละดาฮีโรตีดาฮีดูรินเงินนี่เสียกันตีเด็กเข้าจูอันเรียลเดียวนี่จนกันอันเรียมาเสียขึ้นน้าอมกันละขึ้นเราแค่นี้อ่ะเจ้า นี่ก็ถามพวกอันหลงพาเรื่องก็ไม่รู้อันนี้มาเลย til technical lo do lakin max lampang min chana registration ti dong khan ration card khamai to kami kha angai ta so ration card a khan an family zong zong khati khan an om thata pensioner lo te po khan om ta ni khata khan ration card kha athar khan siam ai dong ti nange an speed down ti nange kami kha ania pakatna chuanin dependent akhan in le akhan independent akhan enkinan an tu te lo pangte ten do ta anu le pa ten do thi san te for example local san te palo ta se masu kum tin lom lan ni ta dependent na ni ta ni khang hu ta khan tin nge kha kan dong ta general category kha chuan in family ration card ang kha ani thowanga sangne zaman se alimin er nuai nga kha ni ta ni ama ero chu an ration card ta khan anu le pa pensioner te khalo om po ni se khata kha an family member khami beneficiary khami benefit a thei tur jinga chot payangai khami kha ration card siam thartin ni lowin a beneficiary li sa zo khan khami pensioner lo om kha chu an pai ve mayanga chu khal phong tu ne ta den tin na i sarkar na thoka chuan tu le fa de kha thei lo rim be dependent tu kha thei lo rim tu kha thei lo rim ba en tinan anu le pa pun lo thi san se kan en kul ngoi po ni se granddaughter kan ti grandson kan ti ka a thei lo rim ba ama ero chu universal health care scheme ero general beneficiary category yang an ni kha chuan ration card ka kan la phal ri an tu te pon lo da lu chuan kan phal ma ero chu so yang kan a limit kan duai nga ni tu ta max lampang kha pensioner family member dang te kha general category a in zero don chuan ration card a khan a pensioner bing po khalang fet don tho ta ni etinan head of family kha pensioner lo ni ta se ration card pakhat an mang vek sia chuan an fa te kha general category je lu don ta se pensioner bing po khalang kom bung don sia pensioner khan mang thei don si lo ni khalai be la kha ani moi zo la kha on ye khatia kha chuanin kan system lama tu hen online enrollment kan ti na chan ko pakhat ani ta ani e pensioner ho zong zong kha ni mapping kan ti fek ani kan an data kha kan fek ta a chuan kami pensioner ho kha chu mang thei lo turin card max card ta kha an siam la tu ina khan kha chu mang thei don chuang lo a kep thei don system lamin alo dang vek don ani klai ka chu ka ti zo ka chu general category akhan asangin an om kha ngai to don si a athar tak than an siam ngai don kina ani me do ration card angai lo ration card thar angai lo a card zok max card zok khan lo thir sanga pensioner le a fa te kha or pas fang kami lo tu kha viable che zakwa de ni ka sia dikem kan puk tur ta ka hi chu viable se zariat ani ya chumi chu ni ta se so kan masalam pang po khan
ผู้คนรู้ตุ่มโตโถพันอันนี้อ่ะ นี่ อ๋อทำมาเราเจ้าเนี่ยคุยทิ้งเราดูนะคุยทิ้งไม่ดูนี่นะออกมาแค่เบียร์เฮียนกดปัสกันนะครับผู้มาคับเองซะอังเฟลเนี่ยนี่ตัวกันเบสิก i tu na kan pu tu na hin korpas ma na hian zang ni le panga kan ni sa ve me ka อ๋อ chu i Mizoram hei i entinal sarkar chuan in he mi stock market at invest ve ta lo ni a chan chu a him chin a chu kan invest ta kan invest na hi Mizoram cooperative apec bank ate MRB ate Mizoram urban cooperative bank mingko ate kan invest ta i fixed deposit in chunga chuan apung hi a that lai kha jon thave khopa 9% han ni lai te ni ve a march covid khan atlan hi amro 6.5 te ni ta tu na hian 7.9 hi sang berin ka fe gare so lo chuan 7.9 7.2 7.5 7.9 vel ni a ta hian ta po hian kan bank te hi kat fa khopa MCAB le MRB te bikin ke ni chu hemi apunga hi direct in mi pu alu ta ni apung kha healthcare kan pe thazia ta ni anni khan khami healthcare bi payment lo mang ta kan ti awang hianin khatianga direct in mi pu nan chora ni bank mi kan fixed deposit pung min pe se le kan ti awang hen apung poi min pe sa ang renga anni hi chuanin he tia central lam related schedule bank hoina 6 chau te 6.5 te 7 ten ti thaila hian ai sang in ti sak deu zela kan lom khopan ni ช่างภาษาการติดแต่เสียเลยนะก็เชื่อถือชินะเบ่งส่งปฐุมเวลาขั้นกดปัสฟันขั้นอีกเราตุขั้นตานี่ก็เชื่อ ni lo bank palia kan da mo fixed deposit ka account song pani kan nei zo เชื่อถือซ้ำอันนี้เชื่อตัวไหนยังชื่อมีอีสวยชินะชวนปฐุมมาชวนมีรวมมันน่ะมีเสียงหลอกเดียว EOI kan khol khanin HDFC le MRB le apec bank hian interest anu thelu ta khami andu na kanu thelu ta chuanin tuna hianin agreement kan sign pui to anti thadeu tu ra chu khami apung kha chu ran offer khani bok ma se marketing na azirani wang khan apung sang kha chu kan lu se langa chu ta anti thadeu tur pakha ta chu hemi system a hianin sarkar tangin treasury a sumdro nga ya healthcare a pek thak ngai ta khalai ka hun du ve de khet ong ve thei ta ni chu tia nga pek hal mai thei lo rem har sanna lo khan khami kan bank te kha choi kan agreement a khan kan fixed deposit atanga 90% ve la kha min lo man tir thei do na ni apung om lovin chu hospital khan lo pe thei no na ni chu ni somli panga chung ve la kha so ni somni panga chungan kan wa da khat le anga chuti ang lo jong kan ni lo ka eng lo chawin i ke manin bil kan pek thei lo hospital nan ma mo to sia khan kha le transaction ka smooth ta ka kal thei na turin khamiru man na ka kan sia mani so la dang lo da to na pa kha bol ma ke won lo kan du chu healthcare hi maxi athasia sum pelo dam doi na ho om the de ni ta tai ran fa kha ni chu ta chuan mi then kha yan lo pon chin na ya chu so ta rin sum seng ta ma ta ko bai bel se sa pe se ni ta chu lai chu akal sel the gem ti lai ni ta chuan finance commissioner ni na ko so ka sum kal da ko ke chi du ni ya as sustain rate thei ni ring ti lai kan nia zo na thatek mai ne khalai kha i thil harlu tuk tur ne ta ni ve bokana sarkar chu a commitment a sanga hemi tan chon an flagship program anga ati tani ta ada poi moi mem ta chu wa chon budget a po kanan da ta ni tu na ya kan man nge ngai chu khami korpas fund ni zani panga kan ti atang khan kum khata hianin cross on par vel apung ve thin ta ni kha an mani tan liu kan set aside phota din lottery earning kan nei ve hi an mani tan kan set aside le phot ta ni chula ba ga chul sarkar na revenue ne atang en kan da ta tu na pol lottery earning atang te hisapin a revenue atang ten vai bel ta som tum kan da ta kha kan da ring the yang em ti khai to na tan ama ero chu kan ti the ero chu tu na vai bel se zaria kan pu ka nga
hi so yang deu khan a project pum pui ko saka chawai bel sang khat lai ni ta khami vai bel cha zeret kan pu a ran pa in khata kan sum kan mang vak don lo ni he po yan se zaw thet kan duwa I khami I loan kan an puk don lai khan korpas fan mi healthcare team korpas fan ti pun dan ni ko ta loan min pek kha an se em ani Ministry Lampon Department of Expenditure loan min ru sak tu tur po khan an du lo ni dik tak chuan ma ro chu kan soi ke ni chu ABPMJY angot kan ni lawa universal health coverage kan ti nga ya he UNDP ya the goal number 3.1 target 3.8 target ni ya ti wa kan ti ta chuan kulai ka mi fel tak tak ten lo ma ti khan in ministry chu kan pal tlang ngota ma se ADB pal tlang har khop mai lo min pe tu kha ama ro chu kan soi ya video conference meeting kan nei voi ni na khan in rom man na siap sak ta chu he tiang ani ko chu a theilo pakan na chuan in a tira kan scheme ka chuan in improvement of Mizoram healthcare system by enhancing the Korpas Fund ti ta Mizoram healthcare system hi a Korpas Fund ti pungin siam thang I improve fang ti khan ta khamir kan pom ta lo ni chu wang chuan UNDP na so yang in universal health coverage in nei tur ani anti ta ni chuan chu min dot le chuan in hetia ang program ngota in Korpas Fund ti pung ringot tur chuan long kan pe thei lo chu ama ero chu khami health system in ti chakna le healthcare coverage in ti chakna kha ataka kan mu thei chuan disbursement link indicator mangin khami indicator in achieve zel chuan loan kan pe chunga chu result based lending RBL kan ti chu tiro on ti ta ni kan ngai to a tha kan ti ta khop maya ti chuan tu na hianin khami atang khan tu na hospital zong kan sum man hian mang hian kan sum pek sa reng mang hian doctor lo kan pe a nurse lo kan pe a tin tu na patient max noya equipment tam tak kan ne kan improve na sa ta ta ni khang kan improvement pang khan an indicator kan achieve don ta ni kan an achieve khan khami indicator na aken te loan component 800 crore atang khan enge mozat kan non release don ta 21 crore value release mai thai ang dewa kan ni thoni ta kha ta kha an lo ai mo mang to lo khan Korpas Fund an da thung don ta ni kha an phal ve thung ta khami ni kha chuan kumli chung vel hian 800 crore hi minan release ta se kha Korpas Fund kan da chon isoi lai kha 7% 8% te lo pung ta se kha Korpas Fund kha kan nei sa jang ni panga le na 1000 crore vel lo ni anga ti chuan 70 crore 80 crore vel kha lo tum ve thei to don ti na ni ta chu sarkar na contribution apung atanga pe ba kha contribution lottery earning atang te kha sarkar direct tum kha atlaniam don ta ni tin contribution fund te lo ve ta bo kha ti khan chu wang chuan a sustainability kha kan ngai to ta chumi kan mu thei chuan sustainable to ra kan ngai kha mun da man kan phal don lo ta ni Korpas Fund liu kan ta anga tin kan sarkar suai tu the ambitious sang renga ke ni chu finance kan ne kan lau thong ke ni ka sayang chuanin a hima chu invest kan do ta ni risk ni ama khan maro chu apung tlem thung ta kan suai tu te hi chuanin investment hi te mari sang de wa da ila apung te tha mo chu wang chuan kan sustain the zo ti ngai to na te an ne ve to ka chu export to ni ta amar tu na kan tiangam nga po yan 7 to 8% lo pung ta se 1000 crore kan ne chan kum khata 70 to 80 ka apung atang re ko na lo don ta contribution atang in 30 crore maybe 40 crore lo ve bo nga ti chuan earning atang in 20 crore to 30 crore lo ve bo nga revenue lottery earning atang in sarkar na kan dum tur ka tam fak lo thei tat mai ni khan ngai to na kan mang ve ni Hello, a point at top non heavy page of a Amara fan coming at table up from not one max number what one is private hospital here 66% line and thumbs up at all we put in on boka ai hi a payment kan pek chua
zong tra 66% hi private hospital akalani chu ti lai chuan dam local ero chu private akal chu 33% chi ani dam local ale ling deuh chi ani chu la hi mo ต่อหม้อแหมกันลมแน่ไม่ขาดทิ้งปุ๋ยครับอันนี้เท่าโดนนี่อ้อชวนหนักตุกเลยบอกไอ้หมูเลยโดนขา นี่เราจะลอง